Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. I veliki pozdrav svima ljudi, s vama je Kotur, dobrodošli danas u moj novi video. Kao što vidite, danas radimo nešto jako interesantno. Danas radimo 3 tipa devojke koje ja mrzim, logično. I da, nemam ništa protiv devojka, imam i ja devojku, sve super. Ali imam i neke zamjerke. U trećem metu se nalazi ona devojka koja raskida bez razloga. Kad ja to čujem, dođem da uzmem viljušku i izvadim joj oči, pa je vratim oči i onda uzmem kašiku, pa onda posakajšem malo da je pam, brate, kraj, ja dođem. Na drugom mjestu se nalazi onaj tip devojke koji ne zna ni sam šta želi od života. Kapirate? Naprimjer, ona dođe 100% kod tebe i onda bi, kako se zove, ljuta nešto na tebe bez razloga, naprimjer. I onda ti tu popizdiš, ne znaš šta ćeš onda da radiš od svog života i onda ne znaš šta da radiš. Wow, brate, ne mogu da verujem. Au te, bra. Šta je bilo, ljubavi? Jel si nešto ljuta na mene? Nisam, ljubavi, ne brini ništa. Reci mi slobodno, bre, neću se ljutiti. Sam ti nešto radio ili šta? Reci mi, priznaj slobodno, bit će ti lakše. Ne znam, možda bi ti trebao da znaš. Tako ti je to. I na prvom mjestu se nalazi onaj tip devojke koji te iskorišćava za sve. Naprimjer, traži da kupuješ non stop ili tako nešto. Znači, mnogo traži nekad, iskreno da vam kažem, i to me najviše nervira od svih ovih stvari. Tako da, evo primjera. Ljubavi, moram ti reći nešto, ajde večeras me vodiš negdje. Dobro, nije problem, ali samo mi reci gdje želiš da te vodim. Pa, mogao bi da me vodiš na jahtu, mogao bi da me vodiš u Ameriku, mogao bi u New York, mogao bi gdje god želiš. 2000 years later. Mogao bi u McDonald's, mogao bi u pizzeriji, mogao bi u, kako se zove, mogao bi da me vodiš na torte, mogao bi da me vodiš na kolače, mogao bi da me vodiš u Aljasku, mogao bi da me vodiš na planinu, mogao bi da me vodiš u Grčku, mogao bi da me vodiš u Afriku.